स्क्रैप करना चाहते हैं। कांग्रेस सोंग हाइलोते आर्टिकल 244A नंग पचुन विवेक पोपुसी राहुल गांधी का पंगदा आपको देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में HMB चेयरमैन बिरेंती सोपेन लमख्लार का जीपी नितुम चेक्रोइडन टेकथे पुसी रंग के बियारों आरात निंजेपॉन Dipu LAC along independent pen karjabdun bogus worsham ferangkia mai ke pha Birta ke langbang pabang pidona phansetami nilihin pen kardomang bajiriklo kardom Nilimen sami juli baby nonarji itha birtang ton pen Hanjang lang so pathu aklamalong pini roton india phan vote ke hang pia mai ka padwa hot bangsuring ko so se ka chetong ara tuma phan non ke bangji Assam Assembly election ka padwa long pen Congress song hide that lote Karbiang long apartment article 244A nang pachun pipo posi video conference pen Rahul Gandhi mayalong pangdak pon Assam Assembly election ahud Bokajan LAC along hin asong hijanang bong kachepahai jia phan dode sangse vote ke hamai padolo Lasomsi pinikijut si Bokajan LAC along Congress asong pen karjabdun roton intia phan ongdong a vote pen kapahai jia phan Rahul Gandhi ke bangji palong bangsuri kep sosiarat chetong dunruntilo Bonta botor bokan ke memeda rajok raramai pe aklamalong nangle dunun edet setami Karbiang longara phan ke claim piponji lake article 244A an parta Congress sarkar banglote son pho angdeng ke claim ponje phuthak Rahul Gandhi video conference pen raramai pe along pangdak pom जोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। पहली गारंटी CAA को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। यह असम पर एक आक्रमण है, आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है, इसे हम नहीं लागू होने देंगे। दूसरी गारंटी 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। चौथी गारंटी 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे। पांचवी गारंटी 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी। आखिरी बात, जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं None phoi Bokajan LAC alongki nitum Congress asongsi phantrok si pen haipon vegji an parta pini suring koi social muluk kachetong laki BJP aphan ke kroi krea raratum Congress sarkar si nangpu puajok amina atangka pensi mayalong nang kachetong dun puta rotoningti pherangyang nu pangda Ingiji theke 101% kichengani pensami pula kayana long highest vote pen haipo 70,000 vote pen haipo ladak nangli tum thek long lo rada tum phansi tum gari pura ta gipiu ne tum ke matto 2 3 4 5,000 amuni phansi tum hancho office tame ladak la na ki onga mulu suring ko ne bak armu sami do nali tum thek long lo nili tum le tangka poisa ki pen ke ban kali lo rada tum sa ning kya si nangbar pum BJP tum ke chok che yone si BJP tum rat phagi chele ga yone si ke BJP tum ke claim ye puana ka ke claim plebe ke pacho bai yone lasi ka do ka me pini nangli tum hoi pe ka do ka be Karbiang lawara da tu ka do ka be khai pula ka do ka be religion phalo nili hin pe same chuning rila Congress phan lan su se ekipi pe ki bai ye phan da pe BJP phan ke ladak angkur ra phela an same ka do ka be here ke nang ko Ongdung araradum matha pangching pamira Congress aphan vote pipen pahaisi BJP asong aphan angkura pholong helang lapsi non ke bangji aro ache kloni phai hiniar ni benke BJP aphan ar plungnang popota rotoningti pherangkyang nu pachini Resonance report Karbi Anglong live
Amlong rangke bearong asar pimara tumaphan kemesena tangkasi ki pidunpo Hamran Municipal Board Chairman Tiswa Sang Hopen lamklar ka jipia phuthak nitung kroikre tangka haban nang pivek lapen jekrong kre pulote ajat semele nang pisata tangpo posi sarpimara tumpen lamklar jipithu West Karbi Anglong Hamran Police Station Kaparlo Amlong rangke bearong asar pimar bang pliatum kedam tang theri ni phain kora ke thom arni thanga mo ke bang bia tangka aban ki pidun pen ahem thondamlo Laswaphi Hamran Town Committee Chairman Birenti Sopen Pherangkia mai ke phahut lamklar ka chipi thualong kaning jepon nike ake chok lapen kenanga tangkasi ki pidun poke chokche lapenan parta ake chokche an chotkali nituma phan nangke koike teke ingnara Sopen danglok arjada semi tanitum tang det hai pusi pini Pherangkia mai long sarpi mara bitung atumpen ning jepon rinti ku phongyangre asar pimara tum bang bang thi ni long la ni tum hamdi su ke e polam sena tham bu ni chonam pon ni son son da chonam pon ku si ni long ko sana ham ko lo mahala bang so hur ba hap ni pen pharo pho tangka bang thi ben pharo pho tangka pi den lo khusra we masi nang tum bang thi che khat ponot ku pharo pho tangka pi den lo sitame hala bang so tangka bang ke nilia bang ke akini sena tangka si pidun nil parcelong pen ka lai si ni ke pidun nang li tu me bang no ne nang lu tu nong le si di pu la so paisa na che wai dun tu ke in ko na truck am ni si ni li tu na che wai tu lo ne nang ni nang wai nong le si na pu dun tu si na ko ta pra lang ma li tu me so ne ko ke ki duk de tu si na tu hang no bo nang li nu al len ki the pu si ke dan paisa sang lu nai le ni tu ma pra man ta la so ne cái coi tap ni tu mà viện những cái là ni tu là cho hàng bom là coi tap tu đâu mà là coi tap cái pin này anh làm lên cái thi nó lên thi xin làm gì ta này hay làm lưu để đặt này như là như tu mẹ chỉ thác long để đặt được à chỉ voi việt cho cái đặt là hai mà chỉ voi ta làm đèn chết đèn để đặt này như là làm gì là và nội xin như tu mẹ à bây giờ bắt làm lo làm đèn chết đèn thu lọc lo anh taถ้าเราไปซะตะกูนางลีนะกิลุ่นทุลอย่างนี้เตะจิวันได้เราแบบดูแลเดี๋ยวก็น่าซีนางลีนะคอยทุบอมแล้วมา Nilituma Phan HMB Chairman Tiswa Sang Hopen akoi nang ki pia bangke uso ki so amat tangka nang ka chohang pusi nang koilo seta nilituma bangke lapuson ke ningje damlong le nilitum ke tangka nang ka chohang puan chot pusi sarpi maratum pen Pherangkia mai long ningje ponrenti là tụi mang ta là rất đặc bằng tạm đi bằng cái voi phật lo phụ pi thu đalo thì lo mam par nili tụi han là hồ nang tụi mấy bạn khi của nili han nang isap pon đalo hết đặc cái isap đalo nang tụi mang khi ni chom pon nang tụi mang khi lu cái này ta pulo nang tụi mang khi ben pharu pholo de ma pharu pho so sar pi si deng don alu bang erin ko ya lo mani ni bang chulang don rai alu erin po aku pharu pho bang lu la sita dam de se bang ta inu nang lengi thege bang ta pulo ake dam de paisa ni puli nang pidun hai hebo mani li tum ta dak tu war pen lang kon pi dalo ha paisa ke la ta ma long lang rong lo Hamran pen Daniel hi Karbi long la Bogaswar Shyam Diphu LAC along Independent Pen Assam Assembly Election ahut Karjab Dun Pen Haidet Lopulote Karbi Anglong arlo kachapang lima phuthak CBI tuma phan kiri ka patar li phenlo kecheng CSI kedeng ponji posi pangdak pon Karbi Anglong along ria longamat kisung nangarat ke kachapang lima bang akele ke ong chora joglo Halapu Diphu rong supialong Niti Ayuk scheme pen kuti troxer kebra plia tangka pen Kasa Stadium kikim tan lake rongajo rongaratum kaching thuramo ke klem nang jia tangka pen si kikim pon lasinili independent pen ki thurdun haidun det lote ke klem ponji ke cheng CSI ke kachopang lima tuma phan CBI kiri katar lipsi klem ponji pusi theripo ni phaing kora sir keparni Bogaswar Shyam Pherangkia mai long pangda এতিয়া আজি প্ৰেছমিট দিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই জিলাখনৰ বা ডিফু সমষ্টিৰ যিখিনি সমস্যা ধনশিৰিৰ পৰা পকৰীয়া আমাৰ ডিফু টাউন গোটেইখিনি সামৰি মই দুআষাৰ কম আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দুটা ৰাইজে এইখিনি অৱগত এটা ভাল নলেজ লাভ কৰিব আৰু মোক বুদ্ধি প্ৰথম হ'ল জিলা পৰিষদৰ যিটো ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি আমাৰ ইয়াত যিখিনি উন্নয়নমূলক হ'ব লাগিছিলে উদাহৰণস্বৰূপে ডিফু ষ্টেডিয়ামৰ যিটো পইচা
জিমনেছিয়াম সেইটো পইচা আছিলে গাঁৱৰ পইচা নীতি আয়োগৰ 94 crore পইচাৰ পৰা গোটেই গাঁৱৰ পৰা কাটি আনি ইয়াত লগাই দিছে আৰু ডিফুত এইবিলাক কাম কৰি এটা চমক সৃষ্টি কৰিছে গাঁৱৰ পইচাটো আনি কাৰণ এই পইচাটো নীতি আয়োগে দিছিলে অনলি মিন ফৰ ৰুৰেল এৰিয়া ফাৰ্ষ্ট থিং আৰু ইয়াত কোৱা আছে যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি শ্মশান ট্ৰি প্লান্টেশ্যন কমিউনিটি হল ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন আদি ইত্যাদি প্ৰায় 9টা গাইডলাইনত দিছে গোটেই গাইডলাইন ভংগ কৰি আমাৰ কাউন্সিলে এইটো আনে তো এইটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ কাউন্সিল Alang likaning je thua tengke Hill Area Department pen 6 schedule arlo nang kilo scheme do anta chilang dunangji lapen Nagaland adu ya hoyalong ke dunangji asonta kachilang nangji kenang sotpota siam ningji pon Rosanan se report Karbi Anglong live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency kaparlo koilamati hithi iruipen kichoa hithialong pinianarlo porphai hini malom pherangkia mai kangnipon Pini Karbi Anglong Territorial Social Security Association asongatum Jasamet pherangke ke phaponang koklake nangkileji MLA election ahut Bokajan LAC longke methanga kheipen karjatuna bangkhua phanle vote pidun pen pahaidun veknang poposi Bokajanara ratuma phan kachuningri padopon Alang litum kaningji ponthua tengke kedamtang Bokajan LAC ang kangalong ningkan pho MLA ang hoy kangni tanga bangphu Dr. Numol Momena hinpen Article 244A ke kichi tanga lamlopura Assam Governor aphan methang apet pen kido kilo bangphu lo Lasom se Karbi Anglong arlo kedo hamphanga songatum ke tangka dalal pusi akoi ki pike ningduk lopota lamthi chipaklang pon Lapuson rara phan kisung kiduk ahut ke rap kelang nang jia bangsi lapuson asailang no ke claim thurong apotsi so dakpen pinrem ponang kok loputa K80 SSA mate katsa songatum pen pherangkia mayalong ningje pon Pherangkia mayalong katsa tiripia maiphu Samson Ingti Nilip katsa maiphu Mohendro Kathar Chunbang Matthew Tokbeatum pen chenglok Bimol Ingti Martin Kathar Daniel Hansel pen Koilamati Hawar SGB Lawrence Teronatumta Chetongdon Koilamati pen Samson Ingti Karbi Anglong live Akiro pajero nang itu maphan apor gachipi pen birta nang lang donapon pini prime time birta ke laponsi kangtoninglo